حللتم أهلا ووضعتم سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرق النور وبانا، مرحبا بكم أتانا أيها الزائر أهلا، لكم في القلب مكانا. مرحبا بمن وصل في العيون والموقل، ضيوفنا أهلا بكم، حللت أنواركم، أنتم بين أهلكم، قد نزلتم داركم. ضيوفنا الكرام، أيها العلماء والعقلاء والسيدين والسادات، آباؤنا وأمهاتنا، مديرنا ومعلمنا، إخواننا وأخواتنا، حفلنا الكريم نحييكم بتحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، وتحمل في ضياتها حبا ووفاء. أيها الحضور الكريم، يسرنا انضمامكم إلينا بحفلنا هذا بنهاية الدراسة الابتدائي والمتوسطة والثانوي والكلية في عام 2025 ميلادي. لو علمت في مدرسة سلفية بمن زارها لفرحت واستبشرت بلسان حال قائلة أهلا وسهلا ومرحبا بضيوفنا الكرام. ضيوفنا الكرام، ويا من أتيتم للمشاركة فرحتنا، يتضمن حفلنا اليوم عدة كبرات، ونتمنى أن تنال على إعجابكم. بتواجدكم اكتمل حفظنا واكتملت فرحتنا، إنه لمن دواء سرورنا أن نحتفل مع ضيوفنا، فمرحبا بكم مرة أخرى يا أهلا ضيوفنا. وقال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ashama kayyamtoota keessummoota keenyaa fi maatiin barattoota, hayyoonnii fi haawwonni, daa'imwanii fi sheekonni, akkasuma maanguddoonni magaalaa Roobee fi naannawa ishee, akkasuma kan daa'immaniif dardaraa, hundi keessan kan dhiiraa fi shamaraa, jaarsaaf dargaggeessi, gabaabaa fi dheeraan, barataaf barsiisaan, baga Rabbiin guyyaa kanaan isin ga'e jecha anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Kanattaan suudhammanni barumsa madrasaa salafiyyaa barattoota isaa kutaa ja'affaa, saglaffaa fi 12ffaa bifa adda ta'een asuma galma abbaa gadaatti eebbisiisuuf isin fuulduratti argamna. Marree akkuma beekamu diinal islaam furtuu waa hundaati, galaa guyyaa akiraati, kan dalagateef carraa jecha marree kaanutis qophii keenya tartiibaan kan itti seenu ta'a. Marree qophiin keenya isin bohaarsa isin gammachiisa jennee abdii qabna. Marree qophiin keenya kanneen akka nashiidaf walaloo, daawaa fi jechama, haasaa kaka'umsaa, seenaa fi shiirii. Marree kana qofaa miti qophiin keenya hedduudha. Egaa marree isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajji turaan affeerraa keenya. Amma sirra deebi'uudhaan anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, purity, and blessing of Allah be on them. Before Allah went to open my program by the Islam of greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello to our respected teachers, guests, elders, and youths, and all honorable guests from our town and its surroundings. Today, with the graduate Salafiyya Madrasa Warmuli, welcome you all to today's graduation ceremony. Prepared for our grade 6, 9, and 12 students here at the Honorable Abba Gada Hall. Madrasa Salafiyya with the rich history of growth. Today, stand before you, prepared for this beautiful session. Islam is the cause of choice and success. Certainly, we aim to delight and inspire you. And our program includes nasheed and poems, prayers and sermons. But that's not all. More erase you. So please join us in welcoming in 2025 that we was a learning Madrasa Salafiyya. And our program is not in. So please stay with us until the end of our program. Once again, congratulations to us and congratulations to you all. Allahu Assalamu Akbar. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ውድ እንግዶችና የተማሪ ቤተሰቦች፣ ዓሊሞች፣ እናቶችና ትላቂዎች እንዲሁም ሼሆችና ኡስታዞች፣ የሮብና አካባቢ ሽማግሌዎች እንዲሁም ወንድሞቼ ሁላችሁም አጭርና ረጅም ተማሪና አስተማሪ መልካም ዛሬ ያደረሳችሁ እንኳን ደህና መጡ። በመቀጠል የሰለፊያ ትምህርት ቤት የ6ኛ፣ 9ኛና 12ኛ ክፍል ተማሪዎችን በልዩ ሁኔታ እዚህ በአባ ገዳ አዳራሽ ላይ ለማስመረቅ ከፊት ለፊታችሁ ነው። እንግዲህ እንደሚታወቁት የሰለፊያ ትምህርት ቤት ብዙ ዓመታትን አሳልፈዋል። እንግዲህ ዛሬ ዝግጅቱን ሁሉ ጨርሰው ከፊት ለፊታችሁ ነው። ስለዚህ እስላማዊ ሃይማኖት የሁሉም ነገር ቁልፍ ነው፣ የመጨረሻቱ መግቢያ በር ነው።
ለሰራበት ሰው እድሉ፣ ለተሰለቀበት ሰው ኪሳራ ነው። እንግዲህ ፕሮግራማችን ያዝናናችኋል፣ አስደሳች እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። እኛ ፕሮግራሞች ነሺዳና ግጥሞች፣ አነቃቂ ውይይት፣ ግጥምና ታሪክ ያ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ፕሮግራሞችን አሉ። ስለዚህ እስከ መጨረሻ ፕሮግራማችን ከኛ ጋር ይቆዩ፣ በግብዣችን ላይ ከኛ ጋር ይቆዩ። በድጋሚ በመደገም እንኳን ደህና መጡ። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።